Christ. Hikain huda Gangwel sarawi Hikainota Hikainota Gangwel sarawi
Shalom chel kapap. Kalangan ko may sa match ko lapalap. Siwa coach sa kabing kiyang kamoy. Tumay sa bulmar kalangan limbok may sa match coach kalangan o ngach more po ngach more na ngach more may sa match coach kalangan. Ikapagap kiyang ko may sa match coach kalangan melel sa bulmar masan kal may coach kalangan. Mr. Kin we rong ko to may sa match coach kalangan. Farigar and kin we pat and we TTR may sa match coach kalangan rena men kich kan ko Russian. Ikapagap kila may sa match coach kalangan chi open so coach my coach. Farigar as I pray of Farigar I ask of Farigar that you're going to unlock of Farigar our limitations of God, our understanding of God. You're going to give us of God more hunger and thirst of God of thy word of God. Puya ke masa no may samach coach kalangan and memor may samach coach kalangan. Siwa coach kalangan o masa no and transform life of God. Kapag kiyang ko may samach coach sudat lalakong sudat koyak may samach coach kalangan kung ijang ngani mo saraw yung kachentotok o kalokaya te speak through of God. Each and every one of our God, unlocked of our God, our ears of our God, pusen kakan wrong main coach kalangan, sen kakan wrong asang kom main coach kalangan, kay din wrong asang renaramas. Sabatuan pagi mapkat koros, nilang lang kapayas, and at kaun osong kumo Jesus Christ. Amen. 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 Kasililya main ko. Kap nga coach, pwede sabal makalangan ng child. Me Kolokol ang child more asangakan more kailan more o kachay bilili to ranwat so chikwat awya kapay ong aman child weki song ew magchay kin ananakin kapinki more kach ta pachpata ta mimicha ren aman child Ari ikamelele me for as long as achel we mamor kachel an ke pung and kap nga kot koyagi nanmel kakakan ko siya kamasani koros me anki asangakan more and kap nga kot kalangan maingo atay Pechrino Santiago mimipi kailan onaka o ikapinki ay pil kakanyang te ay anki pilipilta po yang sawas
sawaski Mahsen me memor te Mahsen. Ari soji coach tami min sawaski mele nan tame mimi te ikin matawa coach lo. Te tame nganen coach pulpul gitian po na imor kasambol pan Mahsen en coach. Kasambol pan Mahsen en coach. Puede aquí Mahsen en coach may ko siya Mahsen en coach kaya ko suwe ko pa nan ronga mga awang son ralawat eo koti ronga mga awang son ralawat eo koti ay sa lang child dama wasaw Mahsen ni dami ibong kita wasat so coach puede aquí ikamila lama mia atail sompadak chocho uya kas school pon Facebook kecil inanan angi kaping te kapai en rorong sang Mahsen en coach lang gospel te Bible porque kecil yang nanan chiang te yang kot kotogi kecil yang so palio ari tame book sarawe te Bible ako say a basic instruction before leaving earth basic instruction before leaving earth. Te mona ba mo selsan sambawat. Kami anana kaunopta. Pilnan makabang kilak lang nan pukenta niyal wasame bilele mo. O ikin peran ki watwatak o ikin uyamat matawan sa kan korusian boy kalipiliplan men Israel kan ong paplon elel was mo nan paplon men nan markiin paplon plata te Mahsen yang na labalabo ko te Israel magin apapali Israel mapukoki po Israelan tuwache Israel ma-close ang nan markiyo ren plata aramas akay isang nan Israel te nan isang ren armas lodi kaw poren pilibilta poren yang puko tatok nan 10% nan markiyo ari tame require te miet man kay maranane lelong ari tame ile ko wasaw boy ako sayame re anane asala lokaya te watawat inching o songan memorki mumunar pa yung memor prangkakan serve right wiya tangakan me nan palace o kenuya arikin matawatong ya okay what ke ma nan resudoka kuya ta mamorke mauren Israel nan Paplon kichat sambawat ako saya da kitapilanana ko konap po kicha anyam betolong nan win coach ari makatama nyam betolong nan win coach kichana na bil ko na batam mor porque mor makatra uya mor be sambawat ran koros kaiten yimak taban mor ko palio ari second cha pantala kichan uya ta cha pilipil te kicha an wakitala cha mor igamela ka school kan kokotar inenen kaskasali yang trail so say trail mele ari ay oralab maybe pilata po yan yung child so to court ako sa yaga sampal pan Mahsen en court teken Kolokol Mahsen en court puede ki Mahsen en court magaban asa Mahsen en court ka watwatak aban inenen sa yuk melen ariban iban watak nang puksaraw po and sign sa lang child kami ko siya nan makom sapulman kita kom inchinching nan son iralaut Iradikachik kodi iban watak. Masano kachkachir ren court moncha bin kawa. Po masano yei me court. Yei me kachkachir ren court moncha bin kawa. Court katen kapika kita me koros masano o socha mwan me court mia me masano socha katen kapikata. Masano yei bosan en moor o moor wach yei mekin kamkamaraini aramasakan. Marain wat kin taktakar na rochorot o rochorot sota
man kasorela I Mahsen mo I makasambal kechailen kolokol Mahsen kom luke yang kraisam mor kaselen ama kom luke yang nger kraisam mor makabang koprela kelang wasat ako saya Mahsen kachkachi ren Koht mon chabin kawa pue Mahsen yei ma Koht Mahsen o Koht ira kom sudah katora basang Mahsen o Koht pue makabang koprela bil kelangan chapin ka big time sampa nan Genesis tame Mahsani okay kichel yada aramas Koht katin Mahsen wasaw are Mahsanir o Koht katin uyada puelo ikos kosaya ay kosay so tuwat aban imaki and simple pues an kakan sain salmao ari Mahsen Koht Mahsanir Koht katin kapata puelo o angin mor na Koht katkiyang nan puelo ari morap niata ari Koht o Mahsen irakan wita tok pane ein so koros magabang nan watawat ko kotiet okay ye me katkachir ren Koht montapin kawa Koht katin kabuga kita me koros Mahsen me koros mia sang ni Mahsen tamela ba ko proyek yang Mahsen proyek Mahsen kasampal Mahsen makom rong ranot makom bang kasampal kita ay me bantore kom ngila kom kak nan chiang muisang megot teleksang megot te tama abol na namor kom ban song lok ime eu sa me bil kaping ke weke magaban tueje read keep on reading the word of God ein so koros Mahsen mia megot makatang lala ke tueje uyo stadiki uyo watwatek Mahsen maka watwatek Mahsen et memor ime ban so sayuk ime ban kisanguk o tueje kapan mangai te salatak nanom memor ning sambawat okay ko disanan irajik payo Mahsen ye me basan en mor ye usa magdai anana kasangwal gi Mahsen boy Mahsen we are foundation of life makom ban basan ta pon Mahsen ye me ban so say kom so cha level ta makom ban gatin truang ma apwal te mangai makom ban basan ta sam pon Mahsen pan kat kiyang kom kel ein so kan korusian Mahsen basan en mor mare ye imakin kamaraini aramasakan nan irajik mau marain what ken tak nan rocorot macai ko saya rocorot ada ga kos ko saya me to ya Mahsen me sinsile gi trai sang udengan de tatok and imunjijio rocorot soman kakasorela makambang wada ko de olenan irajik isak payo abang kadite yang kamu me Mahsen arawiya ramasala o kachkachi ren ko rechai kichail klanger sabol melingan me tren kalangan o melel sabol melingan me yerosan Koht alesang rensam kalangan yi kasambal pen Mahsen boy Mahsen ye me wiya aramasala Mahsen ye Jesus Christ Arya kasambal kom yamu namban kelai nan amon memorin saulang kasambal kom yang kolokol Mahsen muitang Mahsen batite en ye yanguk ansaukan korusian boy ansau korusian da wasakoros me Mahsen miye makom ka kobrela oklanan Samuel relaut silu irajik silu ko tele leisak wasaw ni Samuel uyak sinseri Koht katin Mahsen yang wasak poyaki nan irairo mia ol Siliman tabaneneo elgena
tu echa eli o na pucak riaman opinias Israel samoro la balap men o man wasao ko saya me kautia te repet sang ren court me apan pogita poyaki kupurmak maingo amawara mek kalangan openias irama uya samoro an ko chainso o arababa ye me samoro la balap puk sarawi ka te yang chai wasam arapen hotial sang ren court me malaulau te socha pokita all ma combine study ki mauran mana ka pre-manage irakin wiwiya te ira tatongi on masanen court on pen insinera te anapera aria ka sampan hari iwasau maka kaban study wasa men bukata pue kauno court masan yang sembucago alukori sembucago paksilu kapayo ona patange an rongasang hari ona patange an rongasang hari I ai sawo nan pusarayo masani me coach coach to luman sembucago hari pataki yang tame aban huya haru kodi sang wasao koti ako saya me coach kachin weyo pon wewe ki ta asayer me Samuel me bilbilta poko chen ta tangi o nan irajig isa ko aga de me te masani me coach kachin yeyang masan koros te kosoi koros me goyang sin prago o make sure that none of those words fall onto crown I makasampal pan komui tengai kicang kolokol ke masan poyagi makomban wata komba masan en court on tetame palilaut masan yang kica on kamau pa makasaban aleta kamau pa kan makasaban aleta dan son walu isa kriyaw Jesus masan yang rail ngai me marain en samba memen me ban itawenya da ban an ke marain en mo o sota ban wo wait nan rochorot I kamaban masan en court kan kolokol masan en court poyaki aban uya men kamarain on komu moen iko sayar ngaban moen kom kin songosongan wakit megot na morte poyaki te kom kakko saya de masan ime au pandalar main soto me pandalar kom say pandala for as long as you're still breathing kom uye ases ngakcha kom sabol man ki cha anso sai pandala I makom pam pandala makom kom sudo kana tilaka o masanen court ye I chame ban so sai chal o kak change the kawaya kapoila achel mata nan roman isa kriya ora chik kriya o mailter kalmangi uya kan in sambawat Maitaw masanan court en katin kawalya kapoila lalomay kan unsak har kumaylan ban asata tame kupuran court tame mau o tame kachin kupur parenki o tame unsak kaiden makap channel ta kraisa kapan nanchi yang matawa think hard so kaiden isonga makom apu chanja aleta krais komte rush on men pata krai pata kaselel tama ka manana uya store up the word of God poyaki wasaj ako saya tama masanan ko pa niya ara kumalan ban asal tama kupran court kayo tama mau o tama aking kacing kupur parangi o tama unsak nan matu reisak payaw silisak limaw Mark isak silu silisak kayo o bilu kriya kayo silisak silu ako saya te masani tama kasambal ke Thailand kolokol masanan court
Poyaki, heaven and earth will pass away, but the word will be remain. Songon minya Mahsen mo, Mahsen and Koht. Are mellaw, Kolokol, Mahsen and Koht. Tiyang mo itang Mahsen and Koht, and do sangok. Podam poyaki niya sabulman Koht plan, and kapay kichalda, kaidian kawalila. Melal euran po may utani koletiyan na naimor. Ititan niya Kolokolya o ngayon torangat. Nan chermayar isak tuaw. Isak yo. Kami masani wasaw. Pungay mamuangi ko santi. Okay, ban watagang child nan chermaya eyo payo limaw. Mal ko praya. Mal ko praya iban agis mixed agis siya mo agis ben sharing agis mo man testimony bil pokpakilala nan iralaut eyo rajik payo limaw kauna ap kachin Mahsen niyang niya monay kiyanguk maur ibilu katar o monong iputi itiyu katar pokanung yala so kop ang wekan arigin uyamat matawa ama puksaraw ka dito yung tintayang yan monay kiyang ukmaur iblu katar o monom ibutiti yu katar kapil kola klanan charmaya 2911 ngayon mamangin ko sandiyang ari ikin kilikilang wasago inda ama Koht makachin mangi me koros dami ban pain rapaki ki dami mo ki iso mo itang Koht iso rapaki maswin Koht poy ke puksaraw masani rapaki maswin Koht dami kachin kupur parenki song chikan chorus amban kachki yang isme social bilipil hari iran bu watch me bilkin kolokol ya kakakela kaya may bil kalya bulat momon men salongala kay bak tu te parata ikin kolokolang niya Mahsen and Koht sota libil wasa me I kolaya poyaki trainers train kachal train okay bang ko sa yang kachal koros ma Koht Bible School ikamela me kachal pilibilta kachal kola train Lilitaran wat sota libil yawasaka milaya tama ka wiwiya kom anana mangi na komplibilta ong generation kom sota sa bungala Mahsen koros makoti yang mas lalaman tama ka school ki katebon sa sala poyeke Koht in sapul me Mahsen no kier me sota pan mo isang sota panlikit maliala ara kolokol mo itang Mahsen memreyong kan may gamit matawa makapantalar, takatolar, takasalungalar, so ang matamatawan makikiyamok man. Makabang sopa ito klang Mahsen and Koht, tama Mahsen and Koht masani in an opposite of what we've been thinking all these days. Puwagi an imunchichio torkedeo, still. Mabang prabala, kawela o kamela. Kay di sa mo Jesus Christ pil uya sa wala matatok ngay i-catch to por an ka more unsak pil nan Romans 6:23 ade yang child for the wages of sin the penalty of yemela as soon as wasaw kalang eternal life in Jesus Christ ikabing ke boya ke nan kateta marang makomban alialiati sa nan ka school kan makokota boya ke nan kateta marang tama tuwacha it's point us to our past the makom yang nan ewa school kan ako sa yame nan kateta marang tuwacha law mostly operated by law ari law and so I can point out their failures, their mistakes. Nan kadeda marang.
tame soje jarwasao tueja na so maka uyada tip kamela ang so yo maka uwang ta ko pran coach kamela ani ang so ma Jesus Christ kachtor o pola kiyang child more grace grace the mark arit esto even though kachayal wiyada sobong Jesus Christ kadin pokila mekila mela poegi kachaylan more ari kom der katawan sang kom Mahsen and Koht poegi Mahsen and Koht on kachayal koros generation korusian Mahsen and Koht plan and Koht ira eo kom sudoka solang la kom rabrabaga Mahsen and Koht kom pabakseli eo puk choror udan kom anane pak Mahsen and Koht wa imo puk pil ko dong child Mahsen korusian makoyang Israel record keep record Sabulman Koht aramas ko ainso liledoranwat pueke Mahsen mara kileleti re inchingiti re kolokol ina kare yang komiyong ay atabil yang watwadak o kecabil komorlar pueke sang ni Mahsen kan makita suksukul ki nan karyawan tumadi silu isa kono ako sayama all scriptures is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteous. Breathing, the Koht, Mahsen and Koht, may iban kawewe ni utan straight to the war, lukayan Bombay, to breathe, asngak, and is useful for teaching. Okay, Mahsen and Koht karusian iga ko siya makot kasarawlar te isa siya mawang and school o and kapong rebuking correcting and teaching in righteous kahit yan ong chapin ka child iko siya lango sa baba ng surala Mahsen and Koht kaliyap so nan katita ka po okay imabil kasambal ng child ang Kolokol Mahsen and Koht puwagi pil kasain lang child nan Genesis isa kriyaw isa kwalu mauran Abraham song rongwasa kumal ka chang karongwasa Way correspond pag yan kapay rail da nintuan ay kapay yukatar. Kapayatar katotok kan puwegi kapayatar ay Mahseno. Ari puwegi Kolokol Mahsen and Koht Mahseno me Koht kapayataro puwegi Mahseno mimren Abraham imakareta katotok ekaw blessed. Ay sauta ay saw na Abraham mo yala babaan mo puson. Ang sawo Koht katin malpe ay te luko Abraham and kola wasayo mayroong kila na puchago makombang wadag na istoryo Abraham masalta awata chewy sang pil awasaw so ang karusian mayroong ki dame sa uyaki tra mayroong wasaw puweki sang karos emire maingo yeme Koht the Samuel idagren King Saul tama kasambal obidi menya memang kasambal ren mayroong te fake even though we have everything makambambil ko prela kalanan Genesis Noah Koht kiyang songko Rusian Mahsen yang okay uya kaba ibang kamula samba kanane uya tawarim po ibang kamum gila samba nolek labala pil ar Koht sodakat kiyang Noah port
punuan taga coach katki ang no blueprint the design numbers me no pan we me pan follow are no kacay wewe me Israel me waliman pucha noa na puchak siliman yang aki Israel pot ka o an noa pot Ari Israel wiwiya warimo o at the end of Israel mendakila te Arabia lamen kamong korur ang aramaskan puwag warimo buksaro ka yang child mara wiwiya warimo po nanayo Ari storyo tama ay point may men kisang wasaw ni Noah wiwiya warimo at the end of the story Noah tuwan longong nan wari me wiyata Ari Noah o Israel mayangi Noah man milpilta ko Israel komorla Mainko kecil komuyong ay kecil wiwiya waratal warim kaiten ain sawat kecil wiwiya warim sang niya tail uya koko na ba tail more a child more sang niya tail uya kas school ke uya koko na uya rong masanan Koht ran ko Rusia muitang masanan Koht and kapaya ta kupra rem muitang masanan Koht and the dog rem nan Ezekiel ko saya watchmen the warning me bambil ken yawanan nan Ezekiel silisak silu ulal wano arma komban socha wrong isme the warning me watchmen na bangkita komban pukoki Olan community o te aramasako watchmen na ang pukoki ama maasyo warning ni aramasko ama komu me sota wrong tes icharkicha sota men pegiang maucha kompang pukoki bilan Exodus 2 hour sakeo Moses warning men isip kau me abang kamureti me kau na Koht pang kamureti ais chakai o rankilo ngasang korusian man aramas memimiliki ari akai Israel masabuhay kataw pegiang akai Israel resotaw yang mekot nan iradikitek riisak silu koti ako sayama Israel memimiliki kau re mela Ari tami song and watong child south Koht Mahsen and Koht yay Mahsen and Koht Melel Mahsen and Koht agadete yang child me esyo ko tong katik tapio tama Jesus Christ Mahsen ni ako to po en kiyang komor amwangi Israel me komu yo ngay milale Kecil aramas makin twist tong egis mon puya kecil egis siken Mahsen and Koht sudah na atal sawas ita kecil peki yang Mahsen and Koht kami dah sudah na atal sawas puya ki Mahsen ni ay sama men Israel kau loti ko bani no men please ti ako resto ka kantel pain ko bani no pebege beni Rekila mon na arkocho the next day arkocho yawonon puede one manamante ketail so icha ketail manana ketail muitang Mahsen and Koht and the dog ketail o muitang Mahsen and Koht and memor Mahsen and Koht mele la memor o men kamorang korusian me poson me soto poson taman me ketal korusian ya kalau kepaken Koht o ketal soto perfect apuk saro Mahsen yang trail ketailan memori whole life
Poeki Christ kasto kay din ang rano pungkan Rail masalong alangan. It doesn't matter how much you know about the word of God. Let the word of God be the word of God in your life. Hari puyan kay rala ay sawas motomot and sotukot may matawa motomot katir katuan ng isang Mahsen and Koht. Kolokol Mahsen and Koht. Kumail me the kachail ma uptrant aleda Christ wat Mahsen and Koht. Yes ang magkatailan na sawas loud. Kawewe na aramas miar arail pain kawewe. Mahsen and Koht kabakapki paki ngayon saraw yung sawas sa'yo kawewe yung kamoy. Ngayon saraw bang kawewe yung kamoy nintuan Mahsen and Koht. Ari mamotamot may kakanya yung sawas ki sochikwach o chele bono kabakap kalangan ko may samach Koht labalap coach yes coach limbok siwa coach kalangan melel sabulmar Mahsen may coach kalangan NTR sone rena man kich may samach coach kalangan tuya cha may samach coach kalangan song kamurak sido may coach kalangan sit ka may samach coach kalangan ye Mahsen and Koht amurala may samach Koht akay muradianan puel patebet may samach Koht akay murlanan wasame chuka chaka may coach kalangan akay murlabon Chakay main coach kalang akay muralapon al main coach o sa man ken kodi chaw kang atasang main coach kalangan Mahsen main samach coach kalangan de akay muralang nan puel mo main samach Koht iyay kapagap main samach coach kalangan me amenamen kich korusian main samach coach kalangan sen bilatanan at mong yung main coach kalangan sen kasambwal kita Mahsen main coach kalangan puwege Mahsen Yay imo yara masalay Jesus Christ of Father God. Sa kabagap kiyang kom may samach coach kich aramas main coach at matamataw at kawewe kan ekin puwak may samach coach kalangan. Puweki we have our own limitations of Father God. Siwa coach kalangan Kamu may samach coach kalang always beyond of Father God. Expand and extend of Father God. Siwa coach kalang kapag kila may samach coach. Korusian may anchaweta may coach. Iray kan may bambil wrong murte kilang mur may samach coach kalangan. Ikapag kila may samach coach kalang armor. Siwa coach kalang let your word of Father God plant, oh Father God, in each and every one of us, oh Father God. Let it grow, oh Father God, and bear, oh Father God, fruits, oh Father God, not just fruit, oh Father God, but a fruit that will be shared, oh Father God, will be a blessing, oh Father God, to others, oh Lord Jesus. Kapag kiyang komen sa much coach ka lang, kapag kiyang komen sa much coach ka lang, korusian main coach ka lang, chon nanimach, o maybe korusian me, young life pongach main sa much coach ka lang. Father God, as I speak tonight, oh Father God, if there is someone, oh Father God, that having a hard time, oh Father God, Lord Jesus, let that person, oh Father God, just meditate on your word, oh Father God, because you are the God of God, Lord of Lord, oh Father God, even the doctors, oh Father God, you are beyond and above, oh Father God. Siwa ko maula, korusian, on koros main coach ka lang. Siwa Koht, let your word, oh Father God, be lifted up, oh my Jesus. Kids and Koht pa main coach ka lang. Ako mo siya may isang salta. Mabkat koros kaping kasapal ka lang. Lingan wow pewet yan ko ang main coach. Kamu siya may sapal man ki, lingan ki, wow kila. Marias and at kaon wat song kamor, limbok, Jesus Christ. Siya leben ako sa iya. Amen. 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 Kalangan. Kau na Koht ang kating kapayata. Amen amen kichail. So jal bilipil wasama kamu. Pacho ya ta kach ya. Pong mo. Bye.